Bu leksiya. Leksiyalar jıynakı, ayet, hadis, sahabalardan sözleri, tabiinlerden nasihatları, zamanında alımlardan jıynak özünçe. Okumuş. 12 tom. Bu cemi ahkam-ı nisa, ayallardan yaşolduğu, ayallarga çıkıcı fatvalar, hükümler. Emeleri. Ayallarga kerekli olgan. Bu tafsir. 6 tom. Kulna Fathul Bari, Şerh Sahih Bukhari. Kaçta tom yaprak? 17 tom. Sahih Bukhari, İmam Bukhari, Sahih Bukhari hadis var mı? Başlarına şerh. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Alem bunu olacaklarda olsa, Peygamber üzerinde kitap, bu Peygamber üzerinde kitap, bu sahabalar üzerinde kitap. Bunun içinde büt bardağı, türlü kitaplar var. Bir haftalar özmüşler. Bunlar her biri bir ek tom, birden ikiden tom, ikiden tomdur. Üstünde olsa, Arabul Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın tafsirinin A'dan baştalsa, Alif'ten baştalsa. Her başına kararsanız, Alif'ten başlanan ayetleri çıkarıp verir. B'den başlanan ayetleri çıkarıp verir. Bu el-bidaye ve nihaye degen baştan ayağına çeyin degen. İşte kalgan emas, aytılmagan. Baştan ayağına çeyin. Alem munavalar olsa dünya katara çıkan alımlardan nasihat sözleri. Misal men aytып atgandaylar, hutbalar. Mana shular bütbarda hutbalar mana shular. Siz dinle nafasla kitapla çalışırız ki. Ova inşallah. Munavar da hutbalar. Mana shular bütbarda. Munavar da hutbalar. Bütbar. Misalı men aytayın. Mana arada ali mahram degen munalı emçekteş bolgan neme. Kantkende emçekteş bolup bir togan bolup haram bolup kaladi biri-birine bir toganlar. Misalı Sirajdın gelinçegi Jumaştın kızınca balasını emes koysa boldu büttü. Balları bir-birine bir togan turmuşga çıga albat üylene albat degen. Ballar ha? Ballar. Dağı neler var burada? Nisa'un anzalallahu fihinne Kur'an. Allah jönündө Kur'andan ayat düşkön ayallar. Kaysıl ayallardı Allah Taala Kur'anda maqtab je jamandap ayat düşürgөн. Şolar jönündө. Misalındaki fafal ulema fi alaja sihr vel mas vel ayn vel jan. Sıyqır, jin tiyü, köz şulardı dem salıp ayıktırуу jönündө alımdardын çıkargan fatvası. Bu yerde mâdâ yuhibbullah ve mâdâ yubghid. Allah emneni süyatta, emneni jek göredi şu jönündө. Bu yerde hijama. Hijama. Bu yerde en-nahv Kur'an, Kur'an grammatikası degen var. Ondan keyin daha sizlerge ne olur? Ana bu yerde buna ol adabiyatlar bunlar. Bunlar adabiyat. Arap adabiyat kitapları. Din jana dünya ajabi degen. Ondan keyin daha. Bu yerde Atlas'ul Kur'an var. Onda bolgan Kur'an kaysıl aymakta kaysıl jerde düşkönlerinden biri var. Karta boyunca. Büyük barda var mesela. Kaysıl bular emne, bular jönündө Kur'an emne degen büyük bari şunday. İbrahim Aleyhisselam ömürü, jaşı, kayerде yaşagan büt bari. Ama inşallah karta boyunca da Atlas'lı karta boyunca da verilgen. İbrahim Peygamber kayerге barıp kayakta damat kılgan, kayerде yaşagan büt bari şunun içinde. Ondan keyin daha emne. Bu hidayet muhtasar aliften şarhları bu jakada oturgan bolsok musulman ayaldıga berilgen fatva bul bolso faydalı soda ele misal manga jakkan kitap mı Yamun fil cennet beşteki bir gün degen
Оқымаш içinde. Оқымаш ел. Оқып отыр öyle 5. Dünyаны тарт кылып бересиз да, мисалы. Бириле күнүндө. Бириле күн. Андан кийин бул Хазинил жанна 5 сакчысы болгон периштердин жөнүндө. Кандай мамиле кылат сизге, эмне дейт, эмне буйруктарды аткарат. Ушундай да? Дагы эмне? Ну, серик. Кайсы? Бул Кур'ан. Бул Кур'ан. Бул Кур'ан. Буну мага Омскинин муфтиси бергеле барганда. Сонда гана. Ооба, ушундай. Окуганга жакшы экен, чоң. Биякта дагы эмне бар? Көз чыгып калды. Биякта мындай болгон Нукуш тарих исламия. Ислам тарихындагы мындай болгон тарихи, мына мисалы Каба, Караташ, бүт бардын тарихы анан фазилети. Мындай болгон. Али биз бар элек мечиттер бар да, мисалы. Мындай болгон. Эч жерде Бұйырса барамыз да бұларда. İnşallah. Барамыз, иншалла. Көріп қойырыңыздар, Дағы емнелер. Ушинтіп келіп. Бұл, мысалы, анатомия. Халқыл инсан. Адамның жаралышы. Мысалы, ар бірінде мен өзімнің печатым бар. Менің өздік кітебім екенім. Мысалы, барында шындай бар. Мысалы, хутбама анатомиядан егерде сөйлей тұрған болсам, сөзді күшін ашамын да. Бұл жерде андай көп, мысалы. Ай көп. Бүт барын теріп алып. Анан бұл жерде дағы бір қызықтай неме, атайын лекцияға үйреткен, тарбиялаған кітеп бар бұл жерде. Том-том, мысалы, мұнеке. Мұнау. Бұл атайын өзінше. Бұл Зайдул Хотаба хатиптердің гүлазығы деген. Қантип тұрыш керек, қантип сөйлеш керек, қантип киініш керек, мимика, жесттер, бүт бар үшін ішінде. Аллах Тағала жалғыз деп айтсаң, айтқан сөзіңменен қолың вообще дал келбей тұрады да. Ешқашан Аллах Тағала жалғыз демейсің, бармаң. Бұл бармақ дайым ең мықты деген нәрсеге қолданылады. Аллах Тағала жалғыз демейсің ешқашан. Bunu ortadan kol gösterdi. Allah Teala жалғыз demeysin. Allah Teala жалғыз degende sevmeye gösteriliş gerekti. Ana Allah Teala жалғыз de boşun da göstermeysin. Boşaların büt var şu yerde. Qanday giyiniş gerek, qantip turuş gerek, qayerga kelgende ündü көтөрүш керек, qayerga ündü түшүрүш керек şunun büt var. Alemi bunun ıldı жағына çatып olsam mınдай болгон. Eski kitaplar var. Büt kazını oşun içinde mine. Eski kitap. Hadis olan gibi kitaplar var. Büt var özüm. Satып алганмын шуларды. Атамдын топтогон китептери, мен өзүм топтогон китебим мындай болгон. Тафсирлер, фихтар, грамматикалар, тарихтар, шунун ичинде менекен. Мыналар аябай эски булар. Грамматика чыгап көргөнүңүз көрсөңүз. Грамматика. Я. Менеке. Бул Качествода бар. Siyasi. Ооба. Бул тапсир мына ошол. Шуларды издеп жүрүп алганбыз. Тапсир Мавакиптин 3-чү бөлүгү. Мавакип тапсири. Мавакип тапсири. Устаз кайсы китепти жаттап койгон дедиңиз эле? Мен мына китептердин бүт баарын жаттаганмын булардын. Мына китептердин баарын жат окуганмын. Жаттабай окуган эмесмин мен. Жат. Полный жаттап окуганмын. Ana. Мен мисалы мына мисалы ошол китепти айтып берейин силерге мынеки. Мына китептердин бүт баарын мен жаттап окуганмын мындайда. Жөн окуган эмесмин. Генен айтып беребиз. Ооба, мына ол жакта Тарыхта бул. мына фик. Булардын бүт баарын жаттап окуган мынеки, турбайбы мынеки кагаздарын. Ошол мезгилдеги. Дагы мынча китеп, мындай китеп менде дагы бар азыр. Кабинетте да турат, үйдө да калган да айылда. Мисалы мунун аркасында ошондой эски китептер, бөлө тастаган.
Eski kitaplar şularning bari meniki. Bunun arkasında da eski kitaplar var meniki. Jık. Kazanam. Bu menin kazanam. Gap bilgen kesdi. Ova. Bu жақта da şunday. Bu menin Emi, muna bu жақта da eski kitaplar var. Sыңan kızды оқуға қиын болып жүреді. Emi sizge maqtanayın meniki. Muna bul, muna şu жерден tartıp. Muna şu жерге чейин okugan leksiyalarim şular. Okugan leksiyalarim. Men sizge şunun içinde qaysıl ne aytsam ekan diye. Paket kaldı. Muna şular полный leksiyalar. Men okugan leksiyalar şular. Tabi sizlere göstereyim. Açıp göstereyim. Muna. Arapça. Men burada leksiya okuganda söz türde bir betine özüm gül tartıp, ikinci betine leksiya жазат элем. Жақсы оқисыз, ұстаз. Söz türde şunday kılıp, kızıklı olsun dep, көрүп oturgan adamga delem misалы. Kızıklı olsun üçün жазат элem. Сүрөт тартып, мына шулар полный. Misалы biri oroza жөнүндө, haj жөнүндө, zeket жөнүндө, mamile жөнүндө, аял эркек арасындагы жылуу мамиле жөнүндө, ата-энени сыйырмаат, кошуналар, ушул менеке. Ушул жерде азыр 2000ге чукул leksiya турат. Алла эмне устаса ошо пакет? Мынабул мынау жыгачка жазылган неме. Ар-Рахман сүрөсү 40 кыскача аятты. Мынабул Жыгач, э? жыгачка жазылгандар. Bir неме арап бердилер, шуну илип алың деп. Буга мындай суу чачып койсо, башкача жыт чыгып турат. Башкача жыт чыгып турат өзүнчө. Мунун жай намазы да болот өзү. Мындай ушундай. Ушундай. Биякта эмне бар экен? Биякта да ушундай экен. Майда чүйдө китептерим бар. Ушундай. Майда чүйдө китептер. Arka beklettik mi? Ооба. Бул Kur'an которуп бүткөндөн кийин Kur'анда атайын котормочулардын конференциясы өткөн ошого чакырып туруп, Kur'андын премьер-министри берген. Гүмүш. Муну өзүнчө башка жыгач бул. Вообще башкача жыгач да. Кымбат бар. Бул жак менин кыздарымдын китептери муналар. Ayallarga tanıdık olan mekanışlar. Şu жерге чейин. Муну olacak, кайрадан мага таанып алган китептер арабча. Мадинанын тарыхы, Меккенин тарыхы, намаз жөнүндө, орозо жөнүндө, аялдардын мамилеси жөнүндө, кайрадан келип туруп сахабалардын, Мадинанын тарыхы ушуну алып кетет. Анан бул жакта тафсирдин өзүнүн которгон түрлөрү экен. Кайда чыгарып берген? Мисалы муну Туркия чыгарып берген. Sırtı teri kotarmaçlarga gana berilет bul. Arapçası kıracağız şu kotarma. Alemin munusu. Munusu bolsa Arapçası yok, jalan kırgıçası da Arapsız da okuyverse bolat da. Bunu alıp çıkargan. Bunu şunday çıkardı. Bunu dağı özünçe şunday alıp çıkarıp berişti bunun dağı. Yaşlı atayım. Bunu men özüm Ankara'ga barganda berişti. Şunu alıp çıkarışkan ekan. Ankara'ga barganda berişti. Şunu alıp. Bul bolsa Nadvanın çıkarganı. Şunda arganda olup çıkargan ekan. Akırkılarım maşular. Üstünde dagı şunda Kur'an, buyagında dagı misal men özüm Arapça kiteplerim, dinagан kitepler. Uşul. Bul Бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясынын Жиддада офиси берген сыйлык. Жакшы. Ушуну сурадым да, каяктан алдыңыз деп. Жиддадан берген муну. Жазылып турат эмне бул жерде азыр. Бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясы деп Жиддада турат экен. Жакшы иш кылсак керек да. Жакшы иш Senin parçanda da bırakma. Bul benim kızım
Kur'an jatlap bütkende atayım şunday tacı giygizet. Dünyalık tacı da şunday. Tacı giygizetkende ana keyin kança da gram boyunga tagışatkan sıylaşır. Bul bolsa maga berilgen demek ya mana. Ne deyip aşağı bütün dünyalık Müslüman Gençler Asambleyası'nın organizasyonunda koşkan sağlığının üçün eкен. Bundan şunday eкен, ha? Bundan şunday eкен. Bulan jakında. Muna olbosa Assanabil'den mıқты rektor alpman. 2014-жылы. Ошондо беришкен экен. Бул болсо Facebook'tan бериптир. Булар болсо Қазақстанға барганда берди эле. Ушундай беришкен. Муну болсо Assanabil бериптир, кайрадан ошол сыйлаптыр. Муну болсо Кыргыз туусу бериптир. Муну болсо Жылдын мыкты инсаны дагы ушундай бериптир. Кабинетинизде да башка нерсе Бар. Kitap kabinetten go. Sosa. Кабинетте көп. Жарым экен да сиз, а? Жарым жок. Bu yerде 3төн 1 ham жок. Аз bu yerде. Бул жерде аз ушундай. Ушул менен Мокатта да калган. Разы болсун. Мокатта да бар. Ошол кээде жер экен ушинтип аларды айланып окуйм. Мисалы бизде укук бар да мисалы, исламдагы инсандын укугу жөнүндө сөз кете турган болсо анда мына китептер ачылат. Укук бар да мисалы бизде укуктук. Ооба. Нормативдер бар мисалы. Бул сонун истигфар менен дарылануу деген китеп. Истигфар кайсы ооруларга дары. Канткени дарыланабыз мисалы. Bunun arasında hazır zamzam su menen darılanı деген var. Finik kurma menen darılanı var. Yakta hecema menen darılanı turat misalı. Oşoşta sasa. Bari var. Allah razı olsun ustaz. Siz şöyle kitapları kılıçsa alıp çağırsa olur mu Ustaz? Ya жазsanız olur, kılıçsa olur. Болады. Ustazın özü mына лекцияларында да соккан bir kitapты чыгарышты. Сборник ла? Arif'in kitabı. Bu Orazanın sırları. Bizga эме Сraz Namulga bir kitap bering, oşunu xatım qilib jatlasin. Buna eski kitaplardan biror men bir jil vaqt beraylik. Ya hazır al biznesga o'tib ketgan ayaqda. Hayatda bir sürü Allah razı olsun ustaz. Allah razı olsun. Şimdi emgak qilib yuradi. Sıracım. Ustaz siz okuyan kitap Ustazın birinde okuyalım. şagirdleri. 100 строчка. Okuyun inşallah. Ben şöyle ağam. Sizge kakira saydım. Ustazın uyunda qonoqdabız. Alып kел. Bekar turgandan ko'ra o'qigan yaxshi da. Ger kitaplar bor.